August ni somni pakhat sang ni somni pali ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule US President Louis Republican Party President candidate ni le mek Donald Trump chuan US President ani le huna Tesla le SpaceX CEO Elon Musk chu cabinet-ah alalut maithei ani lo point advisor amang maithei Reuters sinan komna Trump chuan Musk hi atima laklu du na nei thu asoya cabinet emo advisor emoni tir ril ruk thu asoya Musk sian adu chuan mun poimo tak ka chanti rang ati hetianga Trump ana soinu lokhian Musk chuan exa post siamin ramtana hnathok turin ka in peye ti apos venghal ani heti lai hian Trump-an electric car chungchanga angai dana wangin Musk nen hian anin rem theilo mayang ti hlo thon na oma electric vehicle leitu ten chia an choya wanga Musk company Tesla in suman mu tur chu Trump hian tha ti lo thu a soi zau to ani Trump-an atima Elon Musk laklu adu hi thil om lo ni hran lova achan po atira democratic trantu president tin theinana kumsang ni somnia Joe Biden puitu khani a tha tuma ka ni nuwa Musk sian Trump hi tran ve chawani ti chukan revek ome Trump ana soima hian Musk sian Trump nena sarkara atel ve thei dan turan soi dun ta MT zona chu lo dong dai to a Musk chuan Trump a president na hnuaya ka tel ve na turlam hi engma kan la soi lo ti in alo chang to a maniloka exan in komna khan Trump hian Musk chu sarkara telve turina duani ti hriat thei tura soin sumle pai an kol thiama mamo thu le mi pui chi ating khom chu atha thei ang bera mana tul thu a soi langzau ani kha tarlan tongin Democratic Party chon Chicago khopuya National Convention an nei tran ta a antran jana US President Joe Biden chuan thu soin Democratic Party hruai tu ni na le US President ni na chil mek thana thu a soi ani bera US ramtana a theina zongjong a man thu po a soi ani Biden chuan injinga mi tam tak angin he ramtan hian ka thinlung le ka tharau hi ka hlana ni atia darkar khat don thu a soi hnuwa kal khom te chu thank you Joe ti in an aurwal dual ani athu soidonin Biden hi anupui jil le afanu asli ten stay sa ron hruai lutin anupui chuan Biden an president candidate atanga ain hnu do don lai bo ruak a soya athinlung le atharau zongjong in ngai tu ani atia Biden hian mit tui alo hru ani Biden hian athu soya US ram chanchina chinchi areng to tur thil lati te soilan hnuwa president candidate tur a vice president Kamala Harris chu fakin vice president atana Kamala ka thlang hi kadu thanna siam to zinga fu berani atiani nimin khan China chon US chu na taka khakin China le Philippines ten South China Sea boina an neya US chon enroll ve turin dikna pakhat ma nei lo ati China le Philippines te hian hun engma chena tang khan South China Sea hian boina an nei to a China hian Philippines sarkar in kumsang khajakwa songkwa pakwa a Thomas Sola in dolong chia ada sipaya in kultir na chu angai mo hle ani hengram panhi long sipai te hi thotran ni khan Philippines ram Palawan thliar karbula Sabina Sola in tokin anin ti boy dewa helai hi Philippines le China in rina hnai China ram thliar kar hainan island atanga KM sang khazania omania China hian South China Sea huam chung zongjong hi an ram angina chala mase khovel pumin hei hi an pompui lo thunga China long sipai ten Philippines ram chunga Philippines long sipai te anti boy chu US chuan an dem thu soin US State Department thu puang tu Vedan Patel chuan he thil hi China in South China Sea dan bo chia ram ria ron zau zia chiang tagalan tir tu ani atiani he hi changin China ram thu puang tu Mauning chuan nimin khan China hian ram chin hum him hi adik na chanvo ani a US hian South China Sea hian telvena nei lova China le Philippines in kara boina oma po enroll ve turin dikna chanvo nei lo hrim chu wangin South China Sea boina tipun lun zonga ma ala fo hi asimangaya helai bial boina ti so sang lo turin kan hriat tirani atiani nimina chanchin langsar tak chu Italy ram chim lama mi hausa te nuam tol na long luxury yacht spill chungchang ani a he yacht hi thotran ni khan Sicily thliar kar bul tuipuya thlipuya wangin apila
mi paruk an chin hriat lovin anom meka an zong meka ni Italian Coast Guard te chuan he yacht spil atang hian mi som panga chu nungdamin an chan chuaka mi pakhat ruang an hmuto boka American mi pahnih le British mi pali an la hmulawa heng an la hmulo zinga hian British pahausa British Bill Gates an ti mai Mike Lynch te Morgan Stanley International Chairman Jonathan Bloomer le ukil ming thang tak Chris Morvillo te antela an chin hriat lawa om heng ho hi an hrol hlom em awangin he yacht spil hian khovel chan chin thar alu lo thei lo ani he luxury yacht hi aming chu Bay Asian ani a thotan ni khan Sicily thlerkar kho chaklama longchokna Porticelo atanga melchan vevela hla tuipuya omlain thlipui na takin an nuaya ruatam taka sur boka wangin an long hi apilta ni in soyani a anbula omve longdang captain Karsten Bauer chuan thlipuya lo tho chuan mani buai in an buaya thlipuya re nuwa Bay Asian hi alo om to lo ni in a soya anauten en mi pali chu nungdamin an chan chuak ni in na soibok Italian Coast Guard te chuan helicopter le diver te nen chan chu nan thok ngala yet si an la zong muzo lova diver te point tui hnuai fit za somru ka thu kan thlen hnuwa po engma an muri lova UK Marine Accident Investigation Branch te point nimin khan bozon na thok turin Italy rama hian mi an tirani India ram lam kan soi khat dewa Prime Minister Narendra Modi an Ukraine tlo tum chungchang in tar lang te ang Prime Minister Modi hian July thla khan Russia ram kho pui Moscow atlo a Russia in Ukraine run nuwa Moscow atlo voi khatna ni a Russia ram tlo a Russia ram hruai tu tenen in ngei mel dewan in ko vela wangin Ukraine in an soi sel ani kha Ukraine in soi sel ma se Modi hian enga awaka ngai lo ani ang Ukraine ram tlo atum le mekani Modi hian Russia le Ukraine in kar boina chuak chungchanga hian in ka hai nei du thu le in biak na manga boina chin fela du thu a sai thina chuti lai choni we no in Russia dem na resolution a pa sa po vote thak du lovin atel lo mak maka ramdang in Russia dem lai po in Russia dem du mi lo thunga ramdang in an soi sel lui chungin India chon Russia oil a lei sak ati top du chuang lo ani Ministry of External Affairs chon Prime Minister Modi hian tun thlani somni pathum zirtop ni hian Ukraine kho pui ki fatlo don ti an puanga Ukraine President Volodymyr Zelensky ana somanga zin turani thu an soya External Ministry Secretary for the Western Mayalal chuan Modi an Ukraine tlo huna hian rampani inkar baka rampani te kai hnoi thil sang soi ho na hun rem chang om donani atia tan Mayalal chuan India chuan in biak na manga boina chin fel chu adin na ngai reng alani a remna tlontling hi in biak remna chaw omani atiani Modi hian Ukraine tlo ma hian voin le nak tu khian Poland kho puya tlo dona kumsomli panga chunga India ram Prime Minister in Poland tlo voi khatna ani Prime Minister Modi an Moscow tlo khan Russia President Vladimir Putin nen in bia in rampani te inkara boruak tha omzel thei nan thu thungan ziaka khati lai khan Ukraine President Zelensky chuan na taka soi selin Russia si paiten Ukraine bom thlaka no pangdam do inten bom chiat laya Russia tlo tu Modi chu adem thu asoya khovela mi puiro rel naram lian bera hruai tu in khovela hruai tu nun rong bera lo ko hi awan doi thlak tak zeta remna zonga mala tu de tan po alung chiat thlak hle ani atia Modi hian Moscow tlo tum hian direct takin Russia le Ukraine in kar boina hi asoi lang lova ma se boina chin fel dan tur chu in dona ni lovin remna le mona hnuaya in biak na ni thu asoya hei hi India in Russia soi sel te ber trumania thian kan ni anga ka soi fo chu kan tha kal zel ti tan remna le mona hi ram tinin kan ma mo ani in dona mola le silai bom le silai mu mangin in remna nei the ni lova in biak na mangin remna kong kan zo anga yani atiani heti lai hian nimin khan Ukraine ram parliament chuan Ukrainian Orthodox te chu Russia ram nena inzom na an nei phalsak lo na danan pass hetianga parliament ta danan pass nu hian Ukraine President Zelensky chuan tharau lama kan zalen na tur dan pe felani ta hi alomam hle ani he hian Ukraine ram le khotlang ati chak sotang atia Russian Orthodox Church thupuang tu Vladimir Legoida chuan he dan hi mihring dikna chan vo le
mihring chia le thariat na thiang manga zalen na bo chiat na na saberani ti in na soi ve thungani Zelensky a chief of staff Andriy Yermak chuan hedan manani huna chuan Ukraine Russia ko hranom to don lowani alo ti ve thung kumtam tak chung chu Ukraine le Russia rama Orthodox Church te hi inzomin an lo thok ho to thina ma se kumsang ni somni pahnia Russia in Ukraine run nu khan Russia du lo tu te chon Ukraine rama Orthodox Christian te chu Russia tran tu a puin Ukrainian Orthodox Church chu Russia in Ukraine run po pompui tu ni in an soi hialani nimina Ukraine parliament ta bill an pasta ka hian nimina Ukraine parliament ta bill an pasta hian Ukraine rama Orthodox Church te chu Russia rama zom pui nen khapta a he bill hi Zelensky an minga ji nananga Ukraine rama chuan dan ani ngal dona ma se Ukraine rama hian Orthodox Christian an tama wangin olsam taka he dan ken ko ngal hi chu a thei arin om lo ani chuba ka chon Russia in Ukraine run nu lok khan Ukrainian Orthodox Church chuan ataka la zom ma se official in Russian Orthodox Church an zom nan ti top to a he dan thar mang hian man tur le rem tur anom kherlo mai theya chuti lai chon he dan hian Ukraine rama in nialna le in lungrol lo na chok chuak nge yang ti arin thei bokani Bahzar lo thira wangin kan lo me